Hello you guys, reka nizere ko mumeze neza cyangwa aho muri hose hatandukanye mugenda mubana natwe mu biganiro bya buri munsi cyangwa muri gahunda za buri munsi tugenda tubagezaho. Kandi thank you so much you guys ku bantu bakoze subscribe no ku bantu bakomeza gutanga ibitekerezo bigiye binyuranye. Reka tubabwire ngo twabashimiye muri abagaciro kuri Happy Empire Network. Nawe rero nugende udakoze subscribe. Uyu munsi twifuje yuko tuganira ku bintu bimwe na bimwe bikomeje kugenda bicicikana cyangwa binyuranyuranamo mu byo tugenda duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Hari business, hari politike, ariko burya ngo politike itameze neza burya na business cyangwa n'ubuzima ntabwo bwagenda neza muri rusange. So hari ibintu rero nshaka ko tumenya, hari ibintu nshaka ko tuvugaho kugira ngo twumve ibi bintu ni ibiki cyangwa ibi bintu niki byishe inyuma. Uyu munsi hari ibyo tugenda twumva muri Kongo, hari ibyo ubwo nkunda kwibanda ku karere kacu you guys, kubera yuko u Rwanda rudatekanye cyangwa umuturanyi atameze neza, natwe ntabwo twaba tumerewe neza. So reka rero mamagare umugabo umwe gutya ujye ukunda kudufasha mu biganiro bya buri munsi numve. Hello. Yes, mwaramutse bwana Jean Dodier. Yego namahoro. Mumeze mute mu Rwanda rwiyo? Rwanda turahamye dushinze imizi n'imiganda. Amen. Natwe turamahoro turashima Imana. Bwana Jean Dodier, twongeye kukwifashisha mu biganiro byacu bya buri munsi tugenda tubana nawe cyangwa ugenda uduhuguraho utwongerera ubumenyi ku byo tuba tuzi. Tuguhaye ikaze. Murakoze kumikaze. Yego, bwana Jean Dodier, ubushize twavuga ku mateka y'u Rwanda n'u Burundi, Kongo, ukagenda uduhuguraho ukatubwira byinshi bitandukanye. Ariko muri no misi hari saga imaze imisi ivugwaho cyangwa itagarukwaho rumwe n'abantu. Nifuje yuko wagira icyo utubwiraho nk'umuntu uhugukiye uzi amateka ya kano karere, kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Benshi tugenda twibaza byinshi ariko hari ibyo tuba tutazaraho tugarukira. So niyo mpamvu rero twifashisha abantu nkamwe bazubereye muri bino bintu kugira ngo mugire icyo mutubwiraho. Ndifuza yuko kubaza ku bintu bimwe na bimwe bijyanye na Kongo. Ejo bundi twagiye tubona gutya Kabila, urabizi, yari ex-president wa Kongo, ubu akaba yari umusenateri ubuzima bwe bwose w'icyubahiro. Tugiye tubona baramuhagaritse, agarutse muri Kongo. Mu by'ukuri Kabila kuba yagaruka muri Kongo aciye igoma mu matwara ya M23, ibi bintu bisobanuye iki cyangwa bihishe iki bwana Jean Dodier? Uko bigaragara biriya ni impamvu za politike zo kurushaho gushyira ahabona ibibazo Kisekedi yateje Kongo. Yego. Minyano Kongo iyo ufite abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwawe, ariko noneho bikageza no kuwahoze ari umuperezida w'igihugu wasimbuye. Yego. Aba ari intambwe ikomeye kugaragaza yuko ubutegetsi bwawe ari akahebwe, budafite ubushobozi bwo gushinga imizi n'imiganda no kugeza ibyiza ku baturage bagutoye. Kuriya nicyo bigaragaza, kuko uko abantu bakomeye bagenda bava ku buyobozi bwawe, abari babo wazunguye, abo mwatwaranye igihugu, biba bigaragara yuko ubuyobozi bwawe ufite igihe gito rwose kibarirwa ku mitwe y'intoki. Biriya nicyo bivuze, ni ukurushaho kuzuza dosiye yuko ya Kisekedi ko agomba kuva kuri ubu butegetsi akabuharira abashoboye kuyobora no gufata neza no kumva ibibazo by'abaturage no kugarura umutekano w'igihugu. Yego. None mfite ibibazo nka bingahe bicyanza kugerageza kukubaza kugira ngo urusheho kudusobanurira kuri bino bintu twebwe tutabasha gusobanukirwa. None tukibaza ni iyihe inyungu M23 ishobora kuba ifite mu kugaruka kwa Kabila aciye igoma cyangwa muko yakwifatikanya na M23? Muri yarenge uko mbona nta nyungu M23 ifite. Kuko icyambere yifashije ibyo yashoboye byose kugeraho kandi by'insinzi Kabila adahari.
yararwanye ifata Goma, ifata Kivu ya ruguru, ifata na Kivu y'epfo, kandi na n'ubu iracyakataje igaragaza ubusumbure n'ubukaka. Nge mbona mu by'ukuri mu mboni zanjye nta nyungu ya M23 ifite ku kuba iri kumwe na Kabila. Yego. Indi mpamvu reka nyigusobanurire kugira ngo byumve neza. Urabona mu ngingo 12 yavuze Kongo igomba kwitaho muri iyi minsi, harimo ebyiri atigeze avuga kandi arizo zishishikaje M23. Iya mbere ni iyihe? Ni ukuba atarigeze avugamo ko hagomba gucyurwa impunzi. Yego. Impunzi z'abanyarwanda zivuga ururimi rw'ikinyarwanda, impunzi z'abatutsi z'abanyekongo zinyanyagiye hirya no hino. Urumva rero yuko bagomba kumenya ko ibi byonyine ntabwo yigeze akivugaho. Yego. Ikindi atigeze avuga ni ikibazo gikomeye cyane cyo kuba harimo kwicwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda n'abanyekongo b'abatutsi. Yego. Ibyo rero ni bimwe mu byahagurukije M23. Yego. Naho biri yavuze bwose ziriya ngingo 12 abanyekongo bose yaba utarwanya Kisekedi yaba umurwanya bose barabizi. Ariko mu by'ukuri mu biraje ishinga M23 nibyo ngibyo ko ari bibiri. Yego. None se bwana Jean-de waruvuze ku bijyanye no gucyura impunzi. Ubu ngubu M23 iri muri position nziza yo kuba yabasha gucyura impunzi. Ese niba itari muri position nziza ni ryari izajya muri position nziza ku buryo yabasha gucyura impunzi? Mu by'ukuri uko bigaragara ntabwo nzi igenamigambi rya M23, ariko aho bigeze aha ngaha ishatse yafata umugambi igatanga itangazo mpuzamahanga y'uko impunzi zose z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda z'abanyekongo b'abatutsi bagomba gutaha. Yego. Bose birashoboka kuko bimaze kugeraho nyinshi, wenda ifite igenamigambi ryayo ntabwo nzi mu bikorwa byayo, ariko uko biri kose bigaragara ko bashatse bataha. Ikindi nari ngiye kukubwira ubona bigaragara yuko M23 nta nyungu nyinshi ifite kuri Kabila. Yego. Kugira ngo M23 ibeho yabayeho kubera Kabila. Yego. Hari amasezerano basinye ndumva ari ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu muri 2009. Ndumva ari 2009. Ariho hava rino zina rya M23. CNDP cyari kirangajwe imbere na Nkunda. Yego. Amasezerano bagiranye ntabwo Kabila yayubahirije. Urumva rero nyuma yaho niho hatumye havuka M23. Ntabwo mbona mu mboni zanjye ntabwo mbona igishya Kabila azanye muri M23 ku buryo M23 imufiteho inyungu. Oya ntacyo, kuko n'ubundi yabayeho kubera we ibibazo byakuruwe nawe ibyo yatumye M23 ibaho, kandi n'umugambi wagukije M23 n'uje kuri gahunda ze mu byo ashyize imbere kurwanira ishyaka muri Kongo. Yego. 2013 Kabila niwe wafashe ya mbere arasa M23 yifashishije Sadeki. Ubu ngubu 2025 Kabila aho yavuye ku butegetsi akafatirwa ibihano bijyanye na politike, ubu ngubu nibwo yibutse M23. Bishatse gusobanura iki? Nuko nta hantu afite ho guhungira, nuko politike abona yamunaniye ashaka kwisunga M23. Ibi bintu bishatse bihatse iki, cyangwa kubera iki M23 yamwakiriye ikirengagiza ibyo yabakoreye 2013? Bafite ubumuntu n'ubumana. Yego. Bagombaga kumwakira kuko ari umunyekongo. Kandi nabo ni abanyekongo. Yego. Bagombaga kumwakira kuko ubundi nta munyangire bagomba kwimakaza mu migambi bafite. Bagomba kwicara bakaganira n'umunyekongo wese ushaka kugira ngo baganire ibibazo bya Kongo. Icyo nicyo bakoze. Yego. Ikindi cya kabiri nakubwira, biriya Kabila yakoze n'amatakirangoyi.
nuko yari amaze kubona yuko bamufungiye amazi n'umuriro, bamukuyeho ubudahangarwa nka senateri w'ibihe byose, imitungo ye batangiye kumufatira, abona nta bwinyagamburiro afite muri Kongo, ahitamo gusanga M23. Abayobozi ba Kongo bose ari abayiyoboye n'abifuza kujyaho, ubuntu wabaruza ari umwe, reka mbyite ngutyo rwose, nta rukundo namba bafitiye abanyekongo bavuga ikinyarwanda, nta rukundo namba bafitiye abatutsi bari muri Kongo. Kuko niyo ukurikiranye ari Fayulu kugeza ubu ngubu nawe ngo ugiye kunywana na Kisekedi ngo warwanye Kabila, ari ba Katumbi, ari ba Rugize Rute, ari bantu ba Ponyo, ba Matata bariya babaye minisitiri w'intebe, ari abasirikare barinze Kabila, abo bose ndetse bandisinama uyongera na Ramasunzu, nta n'umwe mu buzima bwabo urimo gutekereza ikintu cyatumye M23 ibaho. Ni ikibazo kiba gihari gikomeye, nuko ngo na Kabila kuza hariya nta matakira ngo yabuze aho ahungira, aza kwagiriza uwahoze ari umwanzi we. None se bigaragara ko bwana Jean Didier, njyewe ikintu kiba mba nibaza kiba cyanyobeye, urabona M23 yitangiriye urugamba, ifite politike yayo, ifite intego yabo bashaka kugeraho. Uyu Colonel Nanga arabisunga, iyo urebye ubona M23 batarimo kuyivangira mu bijyanye na politike yayo. Bashobora kwivangira, byo ntibyakunda kuko buriya abantu bayirimo bafite inararibonye, barimo nka Makenga, bariya ba Bisimwa bose buriya n'abantu bafite inararibonye mu bibazo barwaniye, kandi nkeka ko batari bonyine bafite ubujyanama. Burya ikintu gikomeye ni ukumenya umurongo ufite, uje wese akawugenderaho, nicyo gikuru. Urabona reka ko M23 nabo nta bana bejo mu gitondo ntabwo bakwemera yuko bari abantu babavangira, kuko intego irazwi ni uguhangana n'ibibazo bya Kongo, ariko cyane cyane akarengane gakorerwa abavuga ikinyarwanda n'abatutsi bari muri Kongo. Bishaka kuba rero yuko ntabwo bayivangira nabo ubwabo, ntabwo bakuna yuko ari umuntu bavangira kugera ku ntego zabo. None iyi politike abantu bakuru bazi ubwenge, iyi politike y'aba bantu batatu bashyize hamwe, ninde muyobozi? Mu mboni yawe urabona ari nde muyobozi? Ni uwuhe murongo bazakurikira? Ni Kabila ex president, ni Colonel Nanga, ni Nuza Bisimwa, ninde murongo bazakurikira? Ni uwuhe murongo uhari? ntabwo birasobanuka kuko Bisimwa ni perezida wa M23, naho Nuza Nanga ni AFC ni perezida, akaza Makenga igihangange mu guhangura ibyigize Kabushungwe. Abo bose ni abantu bakomeye cyane, muri ibyabo bazabimenya bamaze gutiraho ubuyobozi bifuza, nibwo bashobora kugira bake batereka tugabane ubuyobozi. Ariko uko biri kose ari Kabila bigaragara ko rwose nta kindi kimuraje ishinga, arashaka gusubira ku butegetsi. Nanga na Bisimwa na Makenga bo ubona ibyabo bitarajya ahagaragara ngo bigaragare ko hari ushobora gushaka ubuyobozi kuruta abandi. Ubona bafite ikintu cyo kumvikana, biragaragara bafite ikintu cyo kumvikana, n'abantu badashaka gusarura ibitarera. None se ntabwo bashaka gusarura ibitarera. Mu mboni zawe urabona M23 igomba gukomeza ikagera Kinshasa? M23 ndabona ibintu bibiri. Cyambere mbona nuko bashobora gukomeza bakagera muri Kinshasa, ariko icyo ndagiha purusa nkeya rwose zitarenga 20. Ariko icyo mpa purusa nyinshi, ijanisha rirerire rigera kuri 80%, nuko bashobora guhama aho bafashe Kivu y'Epfo n'iya ruguru,
barangiza bagahamya yuko bagiye kubirindira umutekano bagacyura impunzi, byaba na ngombwa bagasaba yuko kiba igihugu cyigenga. Niko mbibona. Ubwo ni ya balkanization tugiye kubona rero. Ntabwo ari balkanization, none se Sudani y'Epfo yo ntiyiyomoye kuri Sudani bikaba igihugu? Balkanization itandukanye no kwigenga. Balkanization ni ugucagagura ibice kiriya cyo nta bakabyomeka ku bindi bihugu, kandi u Rwanda ntabwo rukeneye ko bwa Kongo yatwaye buza ku Rwanda bona, nubwo bwari ubwacu byo birazwi. Buriya Kongo ifite kilometero kare 124,553 byo birazwi, ariko u Rwanda ntabwo rwakora amakosa yo kurenga ku mategeko mpuzamahanga. Yego, ariko ni ikintu gishoboka yuko kivuye epfo n'iya ruguru bishobora kwigenga bikaba igihugu cyacu. Njye ni nabyo mbona amanota menshi kuruta kuba wajya gufata Kinshasa, usibye ko nabyo bishoboka. none ejo bundi James Kabarebe ari muri Uganda yavuze yuko adashyigikiye M23 igomba kurekura aho yafashe. Kandi tukaba dufite umutwe uba uharanira gushaka gutera u Rwanda ufashijwe n'u Burundi ugafatanya na Kongo ariyo FDLR, ko nta kintu Kabila yigeze ayivugaho. Kandi mu gihe cya Kabila ari ku buyobozi FDLR yari iri mu gihugu cye, bamwe bari mu gisirikare cyiwe. Kuki ibyo bintu Kabila atigeze abivuga? Kuko umutekano w'u Rwanda ni ikintu u Rwanda rushyira imbere cyane, kandi ukabuzwa amahoro na FDLR. Ibi bintu bihatse iki ko bafokasinze cyane kuri M23 kwihagarara cyangwa irekura aho yafashe, niba fokasinge cyane ku kwambura intwaro cyangwa gusenya FDLR? Ibi bintu urabibona gute? Reka mbere ku ijambo rya General Kabarebe, kiriya yavuze nicyo. Yego, ntabwo u Rwanda rwakwishimira ko Kongo yahora muri gatebe gatoki y'ibibazo by'ingutu birimo no kubura umutekano mu burasirazuba bwayo. yego, ikintu cyose gikeneye kugira ngo daruragishaka rwose. Ndabiye akaba yavuze ngo M23 nisubire inyuma, ntabwo ari we wenyine ubivuze, Sadeka yabivuze, nanuza na yasa yabivuze, kandi iyo ni imiryango y'akarere u Rwanda rurimo na RDC irimo. Ndumva rero gushimangira icyo gitekerezo ari ingenzi. Ariko nanone kuba M23 yasubira inyuma igashyira intwaro hasi ntabwo bivuze yuko umutekano w'u Rwanda ugomba kuba insina ngufi buri wese acaho urukoma abonye kose. M23 nitanga amahoro muri Kongo, abanyekongo nabo baha amahoro, ubuyobozi bwa Kongo buha amahoro abavuga ikinyarwanda n'abatutsi, ubundi amahoro agende. Ikindi navuga kuri FDLR, ubundi FDLR mu by'ukuri yabayeho mu gihe cya Mobutu. Mobutu avaho hajyaho Kabila Desire Kabila, ntabwo yamazeho imyaka myinshi kuko ndumva itararenze 4, hajyaho uriya muhungu we Joseph Kabila Kabange. Yego, imyaka yamaze ku butegetsi igera muri 18, niwe muntu wagaburiye FDL ndashisha koko ntabwo rugari yinjirwa mu gisirikare cya Kongo. Ubundi mu by'ukuri ntabwo mbona icyaje kumara, kuko n'ibibazo Kongo ifite muri iyi minsi yego, byose bifite umuzi ku butegetsi bwa Joseph Kabila Kabange. FDLR niwe wayihaye rugari kugira ngo ihabwe intwaro, ihabwe imyitozo, ndetse yinjizwa no mu gisirikare cya Kongo. Abanyarwanda benshi bagiye bicwa na FDLR, bahunga ibihugu byabo mu gihe cya Kabila, bahunga ubutaka bwabo n'imiryango yabo. Numva icyo ni ikintu kigaragaza yuko ntabwo mu by'ukuri FDLR ntabwo imuraje ishinga, kandi ni imwe mu bihangayikishije u Rwanda. Ntabwo iby'impunzi z'abatutsi b'abanyekongo n'abavuga ikinyarwanda muri Kongo birukanywe, ntabwo bimuraje ishinga we gusa ngo arashaka ku butegetsi bwa Kisekedi buhinduka. Ariko ntabwo ari cyo kibazo cyonyine M23 ifite kuza kwifatanya nayo. Rero adatera ikirenge mu cyayo, mbona mu by'ukuri ari nko gukora ubusa nk'abana bendana. Ntabwo ari byo, ni ikintu kigaragara.
ese umuntu arareba impunzi zisaga 300,000 z'abanyekongo banyanyagiye hirya no hino mu Rwanda, hari izigera hafi mu 100,000, mu Burundi sinakubwira, muri Uganda na za Kenya, ndetse hari n'izamaje gufata ikirere zijya muri Amerika, mu Burayi n'ahandi. Yego. Ese ubwo wakwirengagiza icyo ngicyo kandi aricyo cyateye imidugararo mu burasirazuba bwa Kongo, ukumva ko uje gukemura iki? Biragoye bino bintu. Biragoye njye mbihanze amaso, biragoye kugira ngo Kabila ubwe azahamye umubano n'umugambi na M23. Nubwo ibya politiki ari gatebe gatoki, ariko bizamusaba urugendo rurerure kugira ngo bahuze umugambi. Kubera ko nongere mbisubiremo, niwe watumye M23 ibaho, ntabwo yari iriho kubera kutubahiriza amasezerano yajyanye na CNDP. Ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bahohoterwa ntabwo yakivuze. Ikibazo cy'abatutsi, erega ntabwo abatutsi ntabwo batuye mu Rwanda gusa, no mu Burundi batuye muri aka karere barahari, no muri Uganda barahari, mu na Kongo barahari. Ntabwo sinzi impamvu badashobora kumva ko ngo muri Kongo ngo nta banyarwanda bahari, ngo nta batutsi bahari, ngo abo ngabo ngo ubwo ni abatorotse igihugu cy'abazi wacu. Oya, aka karere gatuyemo abanyarwanda, abahoze ari abanyarwanda benshi b'abatutsi, ntabwo ari u Rwanda rwonyine rufite abo bose bitwa abatutsi. Niyo mpamvu yakwiye kwicara akamenya yuko gusa politike ni politike, ariko uko biri kose azagirana ibiganiro bibyimbitse ku mikoranire ye na M23 kugira ngo bahuze umugambi wo kugarura amahoro muri Kongo ndetse no mu burasirazuba bwa Kongo muri rusange. Okay, tugana ku musozo, aya masezerano y'u Rwanda na Kongo ateganyijwe mu kwa gatandatu azahuza perezida w'u Rwanda na Tshisekedi, hari icyizere ubona yuko hari icyizere uyabonamo yuko ibibazo biri muri Kongo bishobora guhagarara? Erega iriya nimbanziza mushinga y'ibintu byose u Rwanda rwakorana na Kongo, kuko iriya bwayo nta nubwo nyiha 5% by'amasezerano ashobora kugarura amahoro muri RDC. Yego. ntabwo ufite idanisha rinini, ahubwo buriya ikintu Amerika yakoze n'undi wese yakora ni ukubanza kureshya abantu kugira ngo bicare ku meza y'ibiganiro. Ariko nibamara kuyasinya nkeka yuko bazahita bababwira ngo noneho dore ikibazo, ugende mukemura ikibazo cya M23. Yego. Kuko mu bibazo byose mu masezerano baganira n'ibiganiro baganira, M23 ntirimo. Nkeka ko buriya icyo babanje gukora ni uguhosha umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo, bamara kuwuhosha ibihugu byose bimaze kujya mu mwuka umwe n'amahoro, batangira ibiganiro n'ikibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, cy'abanyekongo b'abatutsi barimo gukorerwa jenoside ijoro n'umunsi, noneho bakicire batereka tugikemure kugira ngo M23 ituze nibe yavaho, cyangwa se habe hafatwa indi migambi ituma uburasirazuba bwa Kongo bugira amahoro. Iriya ni inzira rwose itageze no kwijanisha ry'10%, ukuvuga ngo amasezerano arasimwa, ariko ngewe mbona ni uburyo bwiza Amerika yatoyemo kugira ngo ibashe guturisha u Rwanda na Kongo, hanyuma ibindi bibazo bya M23 bibashe kwigwaho. Urumva ko bitewe n'uko u Rwanda bavuga ngo ni ikibazo kizahirwa ku mizi, urumva ko hazazamo impamvu muzi yatumye abanyarwanda bajya ku butaka bwa Kongo bavuga ikinyarwanda. Urumva ko hazazamo n'imipaka yakaswe mu 1910 kugera 1912. Urumva ko ni inzira muri make iharura ibiganiro bishobora kubaho kurya na M23 yabizamo. Urumva nibwo buryo, ntabwo ari amasezerano ya burundu ku buryo arundiye kurya akemura ikibazo. Oya, ni inzira. Okay, Bwana Jean de turagushimiye cyane kuba twaguhamagaye ukatwitaba ukadufasha kutuganiriza kuri bino bintu tuba natwe ari amayobera matagatifu nkamwe yo kwa padiri. Urakoze, ndahari igihe cyose muzanyitabaza tuzajya tuganira rwose. Icy'ingenzi ni uko duhugukira ibibazo by'akarere turimo, ariko tukarushaho kumenya u Rwanda n'umunyarwanda kugira ngo tuzajye tubasha guhangana n'ibikomeye bitugarije byaba hirya no hino
mu Rwanda no mu mahanga, kuko burya ngo iyo umuturanyi arwaye ugura ikirago, kuko niwe wazarushya ujya kumushyingura umutabariza. Yego akuzengurutse. Nuko murakoze cyane, Imana y'u Rwanda ihorana nawe. Namwe kandi mugirane amahoro n'Imana. Murakoze. Sawa sawa. Ngayo nguko rero uko biba bimeze, uko biba bihagaze mu karere, ibintu ntabwo biba byoroshye. Ibintu ntabwo biba byoroshye, tuba tugira ngo tumenye ese ni ibiki birimo kuba, ntitukirengagize ntitukajye muri nuza cyane muri business, kuko mbere y'uko habaho business cyangwa n'ibindi by'ubuzima, kugira ngo ubuzima bubeho, burya politike niyibanza. Iyo politike itameze neza, mu by'ukuri n'ibindi birapfa, n'ibindi ntabwo bigenda neza. Rero mu by'ukuri kano kantu nari maze iminsi ngatekerezaho, mwibazaho hamwe n'abashuti banjye, tukavuga ese Kabila ko yaje muri Kongo n'iki kishi nyuma y'ibi bintu, ese M23 ko yamwakiriye nize nyungu ifite muri Kabila, uri kumva? So ngaye nguko rero ntabwo turi abanyapolitike, ariko twifashisha abafite icyo babizubereyemo, kandi na purpose yacu ntabwo ari politike, ahubwo tuba twifashisha nutwo ibiba byaje nyine tukabyumva, tukavuga teka ibintu ko birimo kuba hafi y'igihugu cyacu, igihugu cyacu kikaba victime n'ibibazo biri muri Kongo. Donc tugashaka kubimenya byimbutse, tugashaka kubimenya, tukavuga bimeze gute, ariko ntabwo twatandukiriye umurongo ni wa wundi, ni ukubana natwe, tubashimira tubabwira ngo wagwan. Thank you so much ku wakoze subscribe, kandi nawe ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nakagaruka rero, ciao ciao. Thank you so much, God bless you.